Hello, Tuni Kuki News in Vazose, Nabonza Van Lim Navin, Tunin Zong Igam Sung Inam Sunga, Tilso Ho Ban Banin Update Got Bolkit no hitin, Tunia Zong zu Ukur Gam Kai Sunga hi, Assam Rifle at Embus Anaki Bolin, Hichi Assam Rifle Ho Convoy Embus a Kibol na ahi, Mini Anaki Kapli. Ti zong chu mu ahin khat hi balwan singh ahin khat hi ahil Chandra Mohan Singh ahin ani hlona hi kumsom li ahi hlon ta in hi chi chungchang thu a hi melong ho ahi lo le tangkhul ho hin azat za na kuki chate ngo na ahin bol ki novin tu lai hi igam sung inam sunga hi thil so khat a po wa etek na khat a po wa hi le chun nga phat chenga hi kuki chate eingo jing wa hi in melong ho hi vin a hi lo la mei te ho hi un tangkhul ho hi vin ama ho hin thil phalo zo se hi kuki chate pum ngo a eingo jing ji wa hi in a hin la hi che ho zo se hi kum izat ham khat Assam Rifle in Indian Boulder ho adi sena northeast Boulder ho hi aven bit no hi in ama ho EIKI I tobanga zolhep gozong lew ama hoin EIKI a het so ke hin hoilai gam kai chu tangkhul ho hat na ham hoilai chu kuki ho hat na ham hoilai chu mail he ho hat na ham hi chito bang thil so o ma hi chelai muna thil so khat o ma hi le koi ho khut nung ham ti hi ama mol hi lo a hi in a hin la tu le tu a hi tangkhul ho thu so ho bang chu iga vet na hi le chun kuki chate ngo na dinga azat za na hi thuso ahin boluvi ti ho chong hi mo ahin ukur gam kai sunga Assam Rifle ho chu kuki chaten attack a boluvin Assam Rifle ho mini athi ti ahin la hi chilang side mo nga hi ei ho kuki chate embus ka kibol na jong hi khalo ahin adi isna Manipur gam kai sunga hi embus kibol iti ting le chun mei teile tangkhul ti lowa chu koiman embus kibol ngai lo kuki chaten tu ni chan gea mei te to kumi za nam khat hung ki do tawin hichina a jong hi hichite chu embus an bol lovin hi zat an ki that ni hichite chu an ki changin embus na hi zat ki kapli ti hi kuki chate history a jong hi umbe se lo hi in tu ni chan ge a jong he Assam Rifle hon hoi ta monitor a bol jing wa hi in attack ki bol na a hi lo wa hi le embus hi to banga ki bol ho a hi kuki chate izat thi hi tam ti jong he a het no hin tu nai cha jong chu pastor thum ho na san ge jong chu embus a ki that na hi in masanga mei te ho to iki boi lai wa jong ei ho nam se pai ei kapli pi ho jong chu ivet na hi le chun embus abol lo wa hi ta cho ei tha pi jiwa hin embus nge nai kilha jing ama ho hin embus bola mi nom ta lamli na hong ho po hi chi kap ho hi ama ho thip na lang ta in adi se na mei te ho hat na a hi in hi chi to bang embus ho hi tu chunga jong hi chi to bang thil so o ma hi le chun NSNIM le mei te ho ki thu hin te ti hi gin mon ha lin ta hi a hin la mei te ho le melong ho hin narrative za chom pe ya kuki cha te thi mo chan sa na dinga hi to gon amazing ve ti hi mo a hi in hi chi chung changa hi koi in ipi se ya I to bang thu ham ti hi ga veo hitin tunia hi chiwa Assam Rifle mini thi ho jong hi a in sung mi te pathinin lungmon na hlamon na pin tin tu ni chan ge ya hi ki gal ahung ta in center force in pan alazing in ahin la mei te hon Bisnupura embus abol ti lawa hi kuki chate gam sunga Assam Rifle ho ahi lawai le center force hi tihin attack aki bolin aki thatni ti hi lo ahin mei te gam sunga Bisnupura khatveya na uma tu a hi ukhurgam kai sunga ahung ki na hi le chun hi chi te ni hi ani veina hung hi panding a hi in chule tu le tu a hi kuki chate gam sunga hi center force ho hi tu ni chan ge a safe jing na lai koiman attack ki bol nai lo hi ti hi iga het thei dewa iphonu hi in
tu ni 6 July 2026 a hitain ukhurgam kai sunga hi chitabang ambush akibola center force ho ni ahung thi ta a hi lechun center ho hin I chan gea pan a hin la awa gam kai sunga hi I tobang operation a hin bol de ham ti wang hi sei thei a hi pon kanam mi te ho jong ikivian phat de win amasan ikihet sa win a hi Hichiva hi news khat ga velo hen news tin lekha hungki so hi ga velo hen United Kuki Liberation Army UKLA ho a kona thuso hungki bol khat hi ga velo hen United Kuki Liberation Army a kona demna thu phon ti ahin demna ahin bol hi ipije ademna a bol hamtile jan hi thilso thing khong jang kitina Ho attack hung Kibola NSCN le ZUF in Milham ho diem lohila Khosunga bom ahin kap lu nova Chapang to numei ho kitong khalewa hita bom ahin kap lu nova in khat jong anakang tum hila thilso a umje a hi tu ni a UKLA hon hichi chung changa demna sangta ka bol lovin chule Moltam Hanga area mipi Koima lungling law law a umchi ding in organization in mipi tipna lehet sa na ahin kinai in ahi organization in mona nei NSCNIM hi in ZUF kamson ho ahi in ama ho hi atato a le thu na kibol ding ahi ki mai to pi ding ahi hizi chun hausa upa koi hi zong le khomi te ho hi zong le lungmong ta I chen wa ZUF kamson ho le NSCNIM ho na to hi UKLA in phateta in verchilna akinein hichi ama ho na to ho hi atato a don put na hungkinei ding ahi in ahin la mi pi hon e het thim deu khat chu Koima email ma ho khosung ahi la vaile ama ho gam sunga wa le lo ding in het sa na hong ki boli koi to bang hi chiwa gawa lu na ahi lo le gachi lu na boina hong kha ahi le nang hon koima thimo na chan thei lo de wa hi chi thupon hong ki nei sa ahi in Nizi chun kiging sa demin ig eima gam sunga ki umohiti azi chu UKLA in NSCNIM le ZUF na to hi phateta na ki ve in atato a le thu na dinga to gon kinai a hi in hizi chun mi gam sung ho a hi gawa lut po te ti a jong mi pi ho le a di se na moltam hlang area mi pi ho heading in lekha ahin soveti chu iga phon theu a hi in aban le news khat ga vekil lo han hi chiwa jong hi mai te CM pa hin tua IDPS ho a hi agavilin IDPS ho tilhen IDPS thinglang ho wang avil pon hi jong le ama ho mai te galjam ho hi agavilin hi chi galjam ho 2000 May 2023 laya patna anagal jama tunia IDPS a khosa ho natna za chom ne ya cancel nei ho ai lo le heart patient ti ho lungchang natna nei ho hi chi natna lin ta nei ho hi kidney natna za chom ne ya dialysis ki bol ho hi che ho kijen na dinga hi mi som ni le gup a leng do in Nichi mi som ni le gup ho hi lak khat nin an hop pi akivet kol na divin an pi ti jong hi mu ahin la tu ni chan ge ya hi ei ho thinglang mi te ya IDPS a hi hen hoila ya hi jong le hi chi to bang ki tho pi na ho hi kimulo a hi emele ho hi pil theu hen lang ching theu hen lang inam igam kho sa o hen lang hi le chun Tunia IDPS ho hi vilovin tin ama hon jong hi chi to bang hi government a kona funding abol pi theu ahin la tuni chan ge igam sung inam sungova mopo na nei ka hi ken hi chilanga hi tha ka nei ti hon jo I tha I je thelo pau hi ja dang nam dang ho na to ivet na hi le lai nat aumin phamo akisale jengin hi ji chun tu imaban wa hung hlung ding 2027 le wang igam sung ing nam sung ngai lu thei
imi isa din pingam imi isa adinga apan mun sejong le kei kadin nahi kami pize a kadin do the hi kami pize a hi chi chan ge thei ka hi ti ho hi ikilhen do theina divin pathin hi nga jong ki thu mo hi tin MLA hi hen inam sunga lam kai hi hen igam inam ngai lu thei lam kai imu theina divin itaw naw vin anagel do jengoti ti jong chu iga sei thei hi han lang chule hi chiwa mi tunia ukura ki that ho choi het de wa hin ukura embus ki bola Assam Rifle ho mi ni ki tha na chunga hi governor pan jong lekha ahin so in ama hin ex kauna chu tweet ana bolin hi chiwa tweet a bol na a hi Assam Rifle ho embus ki bola dei lo ta ki tha na chunga governor in nasata adem na ka bolin chule hi chito bang violent ho hi chito banga ki kap to na ki tha to na ho hi a hi theya hi le bol daw hitin gam kaya chamna a theina ding pa zo hi ngai to hitin igam inam veng bit dinga security hung ho hi hoita in ki thu pi zo ti hi thupon a hin bolin chule tunia anamo lim ain sung mi te ho zo si jong pathin in lungmon na hlamon na peta hen ti jong hi government Manipur governor in jong eta chu thu ahin ta do e ti jong chu mo ai in hi chi Assam Rifle mini kitha na chunga hi ichi thei deu kha chu tu ni chan ge 2023 apatna hi boina an jingin ahin la hi chiwa hi Kuki chate gam kai sunga Center Force akitong kha in Center Force athi in ti ho hi ana khabi ese lo hi in mai te gam sunga wang chu in joba jong sei ta ven Bisnupur gam kai sunga ambush ana bol luvin mai te ho hi ambush thim mo hi ama ho gal bol theina pen choi le ambush ti lo hi adang bol thei jong hi anei lo en ki kap to ding ti jong le mi zo khalo hi wanga chu gu thim cha mi alam hla na ho hi chana kap ding ti ho bo hi ama ho tactic a hi en ama ho thip na khat a hi en hi ji chun governor in jong na sata dem na abol ba na jong hi news za chom choma jong hi event na hi le mi ni aki kap li in chule adang ho jong aki tong kha ai ti a hin athi te ni ke wa hi po in adang ho jong hi ki tong kha a hi vi aji chu hi chi ambush abol naw hi tu chunga ei ho pastor ho ambush ki bol na to banga chu ki bol a hi in Assam Rifle ho highway a hung ki tol chu lamlen chunglanga ana panguwa thal chang hla thei ja chu a hla wai ta chu namun che wa hi gari chu a hlut no wa a hlut chai wa hi jam do pei jengo hi che wa hi IED ho ti chu bom ni langjong ahin kap lu noven hi chi bom ni ahin kap lu zo wa chu thal chang chu gozu ba sa wa hi chi ki chai a chu ana jam do kin wa hi tain hi ji chun tunia news hon jong a sei chu a hi le ambush by militant ati chu ai wa nga chu Tangkhul ho a hi ding chu e hon ki he so ke government in jong het so ke a hin la Tangkhul tin ngo han lang NSNIM tile direct a ngo han lang hila chu approve lo je a chu ngama hon jong tuni a hi militant hon attack a bol hi ti zo a hi thu a sayo a hi in a hin la attack hi koi ho ham ti chu phateta a ki he a hi chi ambush an bol na wa wang sit ta hi chi jawan ni in molim na anato hlonin adang ho jong tampi akitong khawi aji chu injawai seima bangovin boma attack a bol wa bom changni akap lut masan wa kap lut zo wa chu thal chang chu gozu ba sa wa gari chu a pheng kap jengo a hi ji chun mi ni anathi in mi adang ho jong akitong khai ti hi mu a hi ni chi chung changa chong Lieutenant General Vikas in jong hita cha along hem pi na thu ho jong ahin phong do ti ho jong hi mo hi in aban le hi chi thil so zawa hi Tangkhul zut ho kiloi khom na min khat na ki min wona a hi thu so khat ahin bolven highway 202 a phat chenga tek ki bol na hi phamo akisai
ti a hi ahin phonguvin ama hon a phone na wa hi chewai ga velo chan direct ama hon a sei hoi approve hoi che ham kitile approve khat cha jong lawa tu ni a hi ku ki cha te e noi si da no direct nga ingo jeng wa hin tu ni a hi e hon ama ho gam kai sunga hi chitabang center envoy ho center government sepai ho security force ho hita chu alam hla naw ama ho gam kai sunga attack ki bol na ahi kinom hen lang hele tu ni ahi ku ki chaten press release aza za de bol wa ahi lo le lungthim se ki keng hen lang hele NSNIM ho le eastern flank ho ki tho khom wa ka mo hi ahi lo le mei te ho ki tho khom wa ka mo hi ti a jong thu so ki bol the hi ahin la hi chi to bang cho e hon lungtheng ta a lungel iput nova approve lo je achu imacha ki seilo ahin la tu ni a hi tangkhul ho kiloi khom na hon a seina wa cha hil kuki thingnoi hon ati cho kuki militant jong ati lo terrorist ati cho hi chi kuki thingnoi hon Assam Rifle ho lungsang kong kitina a hi attack a bolovin hi chi chungcha nga hi kei hon thimo na sata ka chanawe hi chi thilso hi nilha langpung ni la a thilso hi in aban le National Highway 202 hi chi ukhura ko na jong hi kilometer som le gu ma bo gamla hi chilai muna hi attack a bolovin hi chiwa hi sipai ho minin thina anato vi ti a hi asewa hi in kuki cha te hin masanga jong ambush a bol hi in hi chi National Highway a hi ambush ana bolovin tangkhul ho khat jong anakap li wa hi in ahin la tu a jong hi center force ho ambush a bol kit novin hita chu kuki thingnoi hon aphat chenga highway a ambush a bol hi phamo akisai litan thilso a jong SOO ho panla na zala ama hon highway ho anating tanovin highway ho akona hi ambush anabol hi in tu chunga jong Assam Rifle ho ambush anabolvin mas tu nai cha jong chu nagami gum ho civil mi ho jong athaw hi ti a hi ban ama ho narrative alungel ho zo siu aki got na zo siu chu hichiwa hi apona hin sei law hin ahin la hichiwa thuso abol na chungwa hi Kuki CSO working committee ukhurhon don butna anei na wa chu ahile the politics of blame ti ahin hichiba politics kichip na ho thudi lo ta thuki sei ho kei hon phamo ka sawi aji chu hichiba thil ki bol ahi lo le ambush ki bol na ho hi hoita ivet na hi le chun masanga tangkhul thingnoi hon pan ala jingova hi chito banga hi aphat chenga Indian government hinga kiphin na aneiwa tua jong hi Indian ke ho hi Indian citizen ka hi povi ke ho hi achom ka hi ve ke ho India in ei hope khapoi ti a hi pan ala wa government against a hi pan lawa tu ni chan ge ya flag atuma ne ya constitution atuma thuma pan lajing khat Indian government to kito lowa pan lajing khat a hi in tu ni thilso na chunga jong kuki cha te ngo na ahin bolwa approve imacha umlo hela evidence imacha umlo hela kuki cha te ngo na ahin bolu hi themo ka chanove phamo ka sawe hiji chun agang theilam pena government in ngachungwa kholchil na nei hen lang hichiwa ambush bol ho mando hen kholchil na nei hen hichi thilso ho hi alang pia ama ho gam kai sung a hi in NSNIM ho nato hidinga ginmo a hi ipg nam til masanga jong ke ho kuki cha te jong hi chito banga hi ambush ei bolwa farmer low kon ho na san ge jong hi I chanham khana attack ei bolwa ambush ei bolwa aphat chenga ambush ei bolwa ei thapi jiu a hi in tu ni a jong hi chi tangkhul thingnoi NSNIM hon Indian citizen ka hi pove atina ka wa jong center to amina ceasefire agreement abolovin ahin la hi chi ceasefire agreement ke bol pa chu zalo na in
tu ni chan ge a hi central government chunga thil phalo bol ding hi atup mole adoi khano a hi jingin tu ni chan ge a hi ama hon a chi pi jingo a hi in hi chi gam kai sunga hi Kuki CHATEN hi chi to bang thil so ho bol na ding tha jong ka nei povin Kuki thing noi i jong hi chelai mun la a hi lo a hi ti hi su thin na phateta in thu phon a hin bol lovi ti chu iga he thein diwa in phon wa hi in hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sung thil so ho thil dan ho mi pin het thim na diule tu ni a thil so na chunga Tangkhul hon noisy ta direct nga Kuki chate evidence I macha lo hila ngo na hin bol pau hi tu ni chan ge a hi ei hon don but na iti bol vam ti ho het thein diwa chu in phonu a hi in tu le tu a jong hi chi thil so chunga hi Assam Rifle hon jong a ma mo hi lo hi chi gam kai sung hi Tangkhul NSNIM ho hat na gam a hi in ama ho na to a hi lawa hi le ni chi lai la a hi Kuki chate a lut thei poi ti jong hi ama mo di lo hi a hin la ama hon narrative za chom chom sema mi pi ho lungthim pei koi theina dinga chu to gon za chom chom ne ya le kha a hin so a hi in ama sa a naga mi gup melong ho mi gup ki that ho jong chu ama hon Mexican gama drugs ball ho ki thana kitchen nail na ho hi chi video chu a hin so do wa Kuki CHATEN melong ho hi ta hi athawa asa aji achate ani asa wa ya tiule mi pi zo sen tu ni chan ge a he thiem lo ho chon apomu chu tu a jong he athilong hi hospital a uma atta saw jong kim ke ya uma postmortem jong phateta achayu hi ta chu a hi wanga chu hi chi jong chu mi so bol pi lo chu tu ni a e hon ama ho mi chu mi gup theo chu hi chi to banga chu abong bonga ki tan hen lang le tu nia lima ka do de viral sa de ki phin na tu a ki phin na sanga jong na sazo a ki phin na bol le chu ai wanga ta saw kim ke ya uma postmortem jong phateta a ki bol chai ta a hi wanga chu hi chi video di lo ta aso ji wa chu Kuki CHATEN kami ka sa abong bongin atanovin hichi asa ho jong chu aji achate ani asa avi ti ho chan ge ya hi aza za na narrative thudi lo ta thu so abol wa hi le tu ni a hi alang pi a mi pi I ma cha he thiem lo ho chun ata asan no wa Kuki chate hi hichi to banga khan si a hi vi ti hi mi hi mit mu a hi lo la ama ho mit mu a chu Kuki chate chu mi phalo ta da na hi kilang a hi hichi to banga hi ama ho narrative a paging wa hi tu ni a jong hichi u khurgam kai sunga ambush ki bol na hi a thing ta a sei dinga chu ei ho thing noi ho u khurgam kai sunga hi lo kamjong gam kai sunga jong lo hi thing noi izat group izat nam khat ine ve a hi wanga hi chilang kaya hi thing noi samsa ho momong so ho momong khat jong lo a hin la tu ni a hi ama hon ambush a bol wa Kuki chate ngo na a hin bol ve ti chu mi pin het hi lo ne de wa hil chet na in bol thei naw hi chan chu hin tin tu ni Kuki news sen ve ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in a bon cha win pathin in pathei na bo jing taw han